haleluya engithobayo ngaphansi kwakhe egameni lika Jesu ngoba bazalwane ngifundile ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuthoba kumyeni wakho haleluya nabanye lokho engidlulisayo nabanye ngiyafisa bakwenze bazobona kuzobasebenzela egameni lika Jesu asithembile thina sithembe izwi elisifundisayo ukuthi iyiphi indlela ekumele siphile ngayo nekumele senze ngayo egameni lika Jesu haleluya ngibingelele obaba bonke abakhona kule ndawo omama osisi obhoti ama JM kids ama ushers wethu amahle nama worshipers egameni lika Jesu ngibingelele i-leadership yonke ekhona ngibingelele nabaqalayo ukuba nathi egameni lika Jesu haleluya bazalwane lo mphambo kwenu mamkhozwayo haleluya abaqalayo ukungibona imina amen ngizothanda nje bazalwane ukudlulisa ukubonga kakhulu isupport yenu enisinika yona khathi zonke uma nje sicela ukuthi sihlangane nabazalwane egameni lika Jesu haleluya ngoba bazalwane nisuke ningazele thina kepha nisuke nizele nani egameni lika Jesu haleluya ngoba kuningi esigeyinayo nesikuzwayo egameni lika Jesu imvuselelo nemvuselelo ibaluleke ngalendlela bazalwane ngoba iyakhulekela futhi uNkulunkulu yena osinikeza ama direction ukuthi kumele ibe kanjani egameni lika Jesu haleluya usuke azi ukuthi izokusiza into ezokhulunywa kuleyo mvuselelo haleluya sizwile nje bazalwane izolo uNkulunkulu bemningi ngalendlela haleluya sizile sakhekile bazalwane ongezwanga bazalwane usadinga ukuthi akhuleke ukuthi ezwe lento ekhulunyiwe ihlale kuye egameni lika Jesu amen ngizothanda nje ukuthi ngilungise lapha kancane uSisikhanyo kade esho ukuthi mhlaka imnikelo mhlaka 5 cela umhlaka 5 April cela ukuthi wonke ube usukhona egameni lika Jesu khona sizokwazi ukuthi siprepare kusanesikhathi amen bese kuthi bazalane into engifuna ukuthi siyazi nesiqonde ukuthi umkhuleko ubaluleke ngalendlela bazalwane ukuthi umkhuleko icommunication yakho noNkulunkulu haleluya ezinye izinto awukwazi ukuyinqoba ngaphandle komkhuleko haleluya ezinye izinto zidinga ukuthi uhlale emkhulekweni akudingi ukuthi uze umemeze ukuze umkhuleko wakho uzwakale haleluya ngisho kuthiwa usendlini unabantu mawuza ukuthi kunesidingo kunento oyidingayo uNkulunkulu even ungakhuluma kancane beze bethi ukhuluma nobani haleluya kanti usukwazi ukuthi uyacommunicate haleluya mina endlini bazalwane nomyeni wami ukwazi ukuthi esikhathi uyakhuluma ngithi cha ngiyathandaza haleluya ngoba umkhuleko ubaleke ngalendlela uyabona ukuthi lapha uHana kuFirst Samuel kuverse 15 haleluya wamsiza umkhuleko ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu khona izinto avele ayivale haleluya usuke ufuna ukubona wena action yakho mayivalile izinto zakho haleluya usuke ufuna ukubona wena ukuthi ngenkathi ngikunikeze le test le wena uzokwenza njani haleluya njengomntwana kaNkulunkulu kumele wazi kumele ukwenze ukuthi ikuphi haleluya uthandaze kube ngazi ukuthi uyahlanya haleluya ngoba uyathola mangabe ufunda leya chapter ukuthi uHana wayekade engabathola abantwana haleluya okade wayenomnakwabo egameni lika Jesu haleluya uthola ukuthi umnakwabo wayesesemhleka ngoba nakhe engabathola abantwana haleluya kodwa uHana wayazi ukuthi yena ukhona azomkhonsatha haleluya ngoba bengasha abantu nawe uzuzazi ukuthi kuthiwa ngiyinyumba kodwa uNkulunkulu ngoba usuke ehlelile ngempilo yakho futhi usuke azi yena uzokwenza haleluya usuke ufuna ukubona action yakho ukuthi uzokwenza njani haleluya akazange wana kubamba ukuthi yena akazange akubamba ukuthi uyinyumba kepha wazi ukuthi mangabe ngikhonsatha uNkulunkulu uzoyenza lento lena engifisa ukuthi ayenze egameni lika Jesu haleluya wayazi ukuthi manginyukele entabeni ngiyokhuluma naye yena uzoyenza haleluya amsho ukuthi base esejabula umnakwabo esho ukuthi akazali zonke izinto zizoza enganeni zakhe instead uHana yena wakhuleka wathi inkosi nginikeze umntwana engizomnikela kuwe haleluya ngoba uNkulunkulu mangabe ebambile izinto zakho usuke engabambile unomphela funa wena ukuthi uguqe ngedolo
uxolo ukhuleke kuye ayilethe into zakho futhi usuke ngazokulethela into ezokuhlupha nento ezokukhathaza kodwa usuke kulethele into epermanent ezohlala haleluya kuyenzeka uNkulunkulu uthatha akakunika umsebenzi usuke azi ukuthi mayekunika lo msebenzi okwamanje usawufuna wena uzosuka kuye haleluya kodwa usuke ufuna kusuka enhlizweni yakho ukuthi ngempela mayenginika lo msebenzi ngizomsave and ngizomdumisa lo msebenzi la nginika wona iwona engizokwenza ngawo izwi lakhe egameni lika Jesu haleluya kwesinye isikhathi kufanele ukuthi into ungayiblame mangabe ingenzeka empilweni yakho haleluya cela uNkulunkulu akuvezele ukuthi akakuniki nje ingoba yini haleluya uNkulunkulu uyahlala nawe uma ngabe izwi lakhe ulenza futhi uma ngabe ukholwa ukuthi into izoyenza haleluya uNkulunkulu ufuna abantu abanefaith egameni lika Jesu haleluya bayeke abantu bahleke bayeke abantu bakhulume bayeke abantu bethi awusebenzi bayeke abantu bethi uyahlupheka ngoba uNkulunkulu lapha ezobusisa khona isibusiso sakhe siyobadida haleluya isibusiso sakhe azosehlisa phezulu kwempilo yakho sizobaqala ukuthi wenze ngani haleluya kade sebebuka bethi uyahlanya kade sebebuka bethi uhlupheka uzukhuluma wedwa kade usukwazi ukuthi ubiza amazulu haleluya usukwazi ukuthi uqale into zakho akukhathali ngisho kungathatha isikhathi esingakanani kodwa kuzokwenzeka haleluya hlala emkhulekweni ungakhathali ukuthi bengathi bathini haleluya ngisho wonke ngithi inkosi ngegama lika Jesu ngiyawubiza umsebenzi haleluya ngegama lika Jesu abantwana bami bayakuyeka ukuhlupha haleluya ngegama lika Jesu abantwana bami bayakuyeka ukudakwa haleluya baze bathi usuyahlanya ngenxa yeyinkinga cha awuhlanye uNkulunkulu khona ebekile phezulu kwempilo yakho azobaprovela ngakho ukuthi yena ukhona yena usaphila egameni lika Jesu amen.